ka Greta Solutions Training Academy ka bai training card bat ka Sarkar Meghalaya kawan Rahashapi ye ki free skills training lani ki training ki bamdan kamjing siyo lani yo ai ka course ka bangin ai ka long bamboo furniture maker ki jingmen toy ki banyo na kani ka training ki long government certificate startup tools but placement ki seats ki long ki baduna join no menta ya ka Greta Solutions Training Academy Bantip company follow yengi ha Instagram, Facebook but YouTube channel lani phone ha uni un number no hunrio sound not daisan nyo 7640957777 join not menta Hadin bau kertong bala peniang daga seng VPP Dr. Ricky H. Sengkon ulalong unong job haka MP election National Parliamentary Constituency kipaj ba nong kersian jogane keseng san pertai batmai hapa jela Meghalaya kilai syat kemen rengkat kijing pertabat kijing risa kum ginang job laban kedo bahagi babon ki constituency upra ulat tambun ye baro ki pat kiseng san pertai bat kene kala penlong yau kertong jongga VPP banlong MP batmai jongga Shillong Parliamentary Constituency kumju hari boh district kinong yalam kelapan pau ya kejing sungu bat kejing kublai syabaro kinong kersian kibalabu ya kejinget bagaseng VPP kan long kelenti ban poi sya kejing pun urlong ya kejing kela banwan hapa jela Meghalaya uba Matthew Makdo maruba Ariston rendong sengi kibade kinong yalam nanong po constituency kilapan pau ya kejing kublai kerpang syabaro kinong kersian kibalai ya kejing kersian syau kurtong jong keseng hagjo kopor uba is nehing ubari organizing secretary keseng na umroi constituency dekejo kejing sungu jong kejing sungu ulai kublai syabaro kinong kersian jong keseng VPP ha umroi constituency kibala kersian borba ya keseng kini kinong ilam keseng VPP na kini arteli constituency kila buru ya kejing kentu ba omdei tang ha kene MP election Henry election ki bansawan ru ki kermen bagi pajba kenai kejing kersian sya keseng VPP lengba ki kertong ki bansa peniang dekene keseng ha election MDC bat kumjuru ha election MLA ke bansawan kendiat ha kabadi bekejing yo vote Dr. Ricky H. Sengkon dari Bohai district nanong po constituency shipo hajar sauspa prapo vote na mohti ulayo hadu khanru hajar nriuspa arpunyo vote na jirang pra hajar shispa laipo khandai vote na umroi khanru hajar sauspa khandai kunyo vote bat na omsning khanru hajar sauspa sanpusan vote hadin kejing job nari Bohai bat kumjuru hadin kejing job jong kertong na ka Shillong Parliamentary Constituency kinong ilam jong seng VPP nari Bohai kilai kublai bat dia kedum markeliang Barki hendak. Second. Untuk hendak kuno fiso hadu tang iba. Dong ya ai. Yang ngot you beli. Ya tak kubar kau pi pun semua. Bat ni kami lenti bat kum ke parti ke ikai ke bawah bat mah. Bidan tang ong. Ai ngot you beli bat ya ki bat ba mah ki ba. Ai ka ketika mon ketika diang ki ba. Semua tu sisai ke jing don kam ke berkirkit ya ke jing kelah. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? May I request the polling agent at the law to kindly report to the counting hall and the law immediately. Mà ai gọi yêu lấy rồi football và ai không lấy thì quay ba khi ba ai cái chuyện sàn ta trong Sumber lemman yang enggak bermain. Tasa. Hak pesedang nga penpau ji sungo yo blai. Ba lai ngi kene kasni jong ka jingkemen. Hak ba ka jela ka jongi kana yo ban sakhi bat ka yo mat ru ya ka jing kala hak ba ite bat ka baki pajba ki anglut adin baki ladap pan tebur na ka benta panjit yo MP jongki te kum bagi layu i ba na ka Shillong seat constituency ya ka ba i kandidat jong ka
Voice of the People Party i Dr. Ricky A.J. Sungkon ilayo ban kait di usok mathiang usok juga jingjob kani baro kadai ka jing treshitom jong ki pajba bat kumjuro ki nong tre ki baper badan haki district ki baper haki snong ki thau bat ngilala sya banon ra ki jingjob ya u kandidat jongi te kumta nakaliang jongi ngi sengawan ai kublai ya baro ki nong thebot ki bala ai ke jingkershan ya u kandidat jongi Dr. Ricky A.J. Sungkon bat ngangit scam ba kajing angnut jong ki patba kan sa urlong sisa namar i Dr. Ricky A.J. Sungkon idon sya kajing temu banon ra ya kajing kala akan di state ke beit ke jongi bat ngam artatin hiru ba lengba ke jing mikmat ke jongi ha po Delhi ini isya ya ka jing kala ke ba inonra bat ini keren sibun ki isu ke bai dei bat ka jat benrio ke jongi te sekentien arkentien ha ka bai dei bat ka mandate jong ki pajba ni isya ba ki pajba ha ka state ke jongi kilangya sisa ya ka Burkom Sinshar jong kadi ka sarkar pemerintah bat niui sya ka jingkala kam dei tang bakawan tang hang ne po Shillong seat constituency ndrai niui ka jingkala ka wan po tura rukum juk ha ka ba u kandidat jong ka kongres u saleng sangma u job Don Buram ha ka te ka constituency te ka kermen scam ba kini ki baro ke ba ki pajba ki angnot kin sa urlong bat ngamar tatin hiru ba u try u nongbo nong thau u nialam ya u ya kini ki kandidat ya kini ki nong job kini ki MP ke jongi bat kumta na kaliang ke jong ngi nanongpo ngi sungkan ai kublai ya baro ki nong thebot ki bala ai ke jingkershan met bat mensin akaba ngi layo 10,000 saus pak prapobot nanongpo akabangi ngim poi perkat bagi poi kat kene ka buat share ka ba kinong tab buat kiwan ban tab ya ka VVP kani ka penpau ke jingsanya ka jongki ya ka parti ke jongi wala ka di kesir ka beningkong ban akarmen scam banang ni sakmat inang yu isya ke jingkelah no po sensi unjuk roh ka district riboy bat unjuk roh ka state ke jongi hadin dok tong jongi Dr. Ki A.J. Sungkon i layo ya ka nam jingjob Nagalang juga semua ba Kedisha kajing dalam start kajing play baru kajing pedang kajing dipat ba ya kajing sub mesin jemu agba nilala dan pejob dan bromi Dr. Ki A.J. Sungkon nak banta ban pedi 4 ban pembapat ban keladur ya kene kecela kebi kajungi tekum organizing secretary juga nampak constituency ai kublai ada sungu sikadai ya ki pajba nusnong jaga nopo constituency walada ngindei ki ba tam nangne no constituency re kila kerja ningi banyo adu ispo ja sospa apobot kublai kejing kublai kerpang ya pi baro pajba ki pelayarap bat wat ki bam yarap ru ki bam patebur ru ngit ba dugesni pin sekerjan bat nitip ngitip ba ki daw kila elesi kinar tatin andrei lembaga jingyo buat ke baru spoja sospa ko ngit scam ba kai ba glasnya ina parti bat ni kermenru hagin gisngi besawan lada dei hag MDC ne male ngit kai ba national government constituency lemne gi no lane gi parti constituency kena hagin jingchan ga bapura kenamba nilasya ban penin penbahabat penkeladur ya kan ke jela tapi kijungi nagani ke jinglong kumba muta namar ngiri ben pej ba lada de kuling puti ko kya lene kamai gaji ngira hias popelat bat kala diga po ringi mangin kelatia keladam ban kelai mut kadni har ba saisin ngile ben kondo ri ni lai di mokrum ke ba gajai bujing kayam dan kalian jonga wa jongi lang baro ni anpau ben saisin gaji sungu ya boro pej ba bara kersan ni VP bat kunjur ya kamtame yo try blain bonotha mulai lam tilang ni bro
ngadon tang jengai khublei ke berkepang ke benungkong ingu yo blei no bulung thau balai kan ke burung khau bat ka jinga minti na ke bentai Dr. Ricky H. Sengkon lembat ki no ki kam jong parti hi bro oi jong central body ke balai tristom ke bentar ni ka sol ke bengi yang sni khamtam hagan ke por ngai khublei ke berkepang nam ta ki nong sung juga umroi konstitusi ki ba nong kersan ki bi jungi khamtam kilong kini kilong pa kilong tre jong parti ki ba tristom adu bos dang bat hadu kan ngesti bungi bisol ngayo ya gajing job ko dun burong te wat nagalang juga umroi kun si jungi ru ngayo ya kata gajing tam ke balong ndo sunghun hisya ya gajing tristom jong pranong kersan pranong tre jong parti ngakum organizing secretary ru mai khublei ke kerpang ya kiba ay tre mit balas step kalau lo bentaru nomor ba hadu mental ka jikhen ke bangiyo napo jika banyo ke but ni hadu kambi hajar tam napo umroi kunsi te ngai khublei ke ba kerpang se simpat ekonomi kelupa sama di senrang kenthi ke ba tristom bat ke bala aisyah jingkersan di pura akan kenti kita